Muzi wase South Africa sikwisifundazwe KwaZulu KZN idistrict umkhanyakude umasipala umntuba municipality silana ke umuzi sikuona sikwaZulu la elokishini kwaMsana mase kwaZulu lolu daba sike salwenza ngaphambilini saliveza nje kodwa ngoba sesiqedile kwaNongoma kwenziwa ihand over sesiyabuya ke manje sesizolwenza ke sihlale phezulu ukuze lo mndeni uthole usizo nansi ingane lengane ukukhubazeka wayo bekuwukuthi ayikhulumi kuphela 2018 yaya kwesinye seyibhedlela khona la maye esibhedlela bazama ke umpompa amanzi kuthiwa kwampontwa amanzi la emgogodleni kusho kanjalo yagcina ikhubazeke lapho kanti ingane ibihambela abangayithola impendulo abazali kuze beyimanje sekunamagama athi ke amafayila alahleka in bese ungazi ukuthi isibhedlela makulahleka amafayila angifuni ungena lapho kodwa siyibambe lapha asingene ekutheni South Africa siyawazi amandla enu uNkulunkulu akasisize silekelele nansi ingane lengane le yabonga ubihleli ilele kanje ilala kanje lo mbhede lo ugeza kuona sebathroom yakhe la itoilet lakhe le udlela khona njengesizwe ke bakhalile bebona emsebenzini yenzayo ngo10 rand beni bebona ibhakede ukuthi lingelekelele nala ekhaya lana kufuneka umbhede kufuneka iwheelchair kufuneka ilinen futhi amashiti nayo yonke into kufuneka indaba ye-aircon ngoba nje leya fan leya angathi ukuthi esingaki mabechaza kufuneka ukuthi kusikwe la kwakhiwe isliding door ngoba akakwazi ukuphuma la eyoshaya umoya nje eminyango umoya mayizoshaya umoya lengane kufanele ukuthi ke kube namadoda awu4 azombamba embeke eminyango abuye ambuyisele endlini ukuthi umoya uzothola mhlawumbe once a month ngoba ngeke uhlale uyolokhu ubizana nabantu uzothi abazothatha ingane yakho ubaba lo umama ngapha ibona abahlali begade ingane uma uthi uyabheka ke ufuna ukuthi nase bathroom etoilet kushintshwe isimo ukuze kungabe uzukubasinda kakhulu mabemisa endlini engena furniture etoilet ngoba yonke into uyenzela la kodwa ke masenifikeleni eSouth Africa izona izinto eningasilekelela ngazo lezo siyacela ke South Africa ukuthi ongaphakamisa isandla asilekelele kodwa engakaphakamisa uphamisa isandla sicela nje inkonzo yo10 rand lokho kuzosilekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi silekelele elomndeni nalengane ukuze okunye kusuke emahlombe abo bezwe nabo kube khona ukushaya umoya kusale nje ukuthi ingane banengane ekhubazekile njengabo bonke abantu kodwa la singababambisa khona asibabambise South Africa siyabonga siubonile umsebenzi enwenze kwaNongoma siubonile u10 rand wenu siyacela futhi ukuthi asubone u10 rand uzosebenza la asimileke sizonitshela ngolwesine ukuthi sihambe kangakanani lokho siqede kwaNongoma wona umsebenzi oqondene nalengane ukuthi ke ngoba vela akaze sime belokhu ibhakede nilibona sonichazela kahle ngolwesine ukuthi sihambe kangakanani ngiyabonga South Africa I thank you.